Ande Solihin, lepasin dulu tangan lo. Nanti tinggal kita ngatur waktu aja kalau mau berantem. Oke, siap Mang Den. Geus turutkeun bae aya Solihin kumaha tah. Euy, apa-apaan Mang Anjuk? Bawa-bawa gua. Mana nih Mang Anjuk? Hari ini udah janjian lagi. Mau berantem sama Mang Anjuk. Coba lah, telepon dulu. Mana sih? Halo Mang Cek, gimana posisi? Gimana sih lo? Hari ini kan udah janji kita mau berantem sama Mang Anjuk sama Mang Den. Cemen lo jadi cowok. Mang Den siap tuh. nanti yuk. Urang gelut lawan si Solihin. Oh ini, enggak sayo. Ayo guys. Yakin menang mulai Mang Den? Iya yakin orang mah. Buset tuh masak ngaleungit bu. Begitu. Enggak boga nu kitu mah, gampang. Kira-kira menang nggak ya? 2 lawan 1. Terabas aja lah. Penting mah tarung dulu. Kalah mau urusan belakang. Tah, jadi Solihin Mang Den. Kebeneran amat. Tapi Mang Anjuk, sekarang aja main lah. Apa kurang jibas beta? Kira-kira Mang Cek kemana tuh Mang Den? Jemput gitunya? Mana gitu eta? Wah, kayak beda amat saya tahu. Bah, Mang Anjuk, tadi ngomong. Yakin yuk. Yang namanya cowok sejati itu harus berani ngancam kayak Mang Cek. Hei, Solihin. Woi, apaan lu? Santai dong, santai. Ada Solihin. Siapa tadi keluar dia? Lu main? Siapa takut? Gua sendiri juga hayu, Pak. Yakin dia lawan kami duaan. Emang Mang Cek kemana? Lu kan tahu sendiri, Mang Cek orangnya hitam. Gus, dia area laki mah. Seorang baik, ayo main terus. Nah, kalau kalian emang laki, lawan satu-satu sama gua. Ih, panger dia Solihin. Atau ayo di mana tempatnya? Gus, Mang Anjuk. Kurang gelap di sawah aing tuh. Lu, ini gua sekarang. Den, siap tuh. Kita geus marah jasa. Mang Anjuk, udah mundur. Tapi hiji leman 2. Lagi Mang Den, tutupin Solihin. Nih, tempat kita berantem. Lu berdua berani nggak? Den, itu. Ya iya mah leutak. Mang Anjuk, udah sih kena leutak. Karak leutak. Sini jadi hakan gua aing. Udah jangan banyak ngomong kalian. Buka bajunya sekarang. Ibu buka, hayang, aing maki bae. Bae ngape dong ya kau buka. Terus buka banyak aja. Lanjut. Nah, cuma buka baju enggak? Ke celana. Ih, tapi Mang Den karunya. Mak capek nyisuna.
berani lawan 211, jangan langsung duaan. Baik Mang Den. Eksalan maju. Kurang apa Mang Den? Kita semangat sudah bela. Kan Mang Ica. Oke. Oke, Mang Den. Ngomong mulu dari tadi kalian. Berani nggak? Maju sini satu-satu. Santai aja Solin. Ayo bacaan heula. Se. Sayang ge. Lambi pada maca. Lambat ya Solin. Mang Den, rajin baik, bantuan orang. Anjing kemana? Ensin kotor aing ya. Si luntur. Aing cemen amat Mang Den mah. Dong mance baik. Bangsat ya. Ya. Dia, Geracan, Geracan. Kan. Astagfirullahaladzim. Sanu gelut teh tarok. Geracan dia, Geracan. Tahan aja. Kita ngomong anduk king. Hanya kau Oscar, Oscar biang yuk. Kemana dia Solin? Terus kak gue liat tanggung kotor. Kabur nih. Atah di Bayrok. Sudah kayak lempang. Bang Ater. Kayak Amang timah banyak kan? Ini orang tadi karak datang, Mang Den. Di mana? Ya pas di itu di gunung. Oh, di gunung. Oh, tadi di mana pasang. Kamu apa itu sudah kayak batur gitu. Pantes baik. Terasa Mang Ater kebaturan. Dari belakang orang gitu. Itu ini tak apa orang dia. Puas amat aing. Dulu jeung Solihin. Aing geus tare meunang. Sudah kalah lompat nih. Mang Den yang ngomong doang. Pas waktu kita kalah kabur nih sarwana. Terus si Manu gagal juga ya berantemnya. Gue ditindih-tindihin dan kewalahan gue ngadepin dia. Untung gue cepet kabur deh. Kalau enggak mah, habis deh. Tidak kayaknya aing kasih Solihin liur. Kira-kira saya tak datunya. Bukan gajakan gitu. Dipikir-pikir ngeributin masalah cewek juga ya. Cuma gimana lagi soal masalah harga diri aing. Makan aja Mang Den. Berapa nyusul jadi jomblo. Allah kasih. Wah anjing bang, ada ketan yang mereka dan nanti baik orang. Satu bari ngadoa aja Mang Den. Naon ge, kudu di belakang aja doa. Ada barang yang kita sahanu kan juga kita. Ih, atuh buku duka saha. Coba mau ngangkat nyangkan. Anjing main dong orang bang. Betul, ya menganjuk. Yuk. Manganjuk. Mang Atet. Mana Mang Atet? Ah, udah Mang deh. Kuningan lembur. Mang. Ayo terus sore ke mana kalau kabur? Dan gitu Mang Anjuk. Orang malen sing kana Solihin, sing kana ngetak. Emang kesannya istimarana gitu dari ya? Iya Mang Atet. Orang kan boga masalah, tinggi Solihin. Tadi orang kesana gelut tinggi Solihin, di bandit segala ya. Orang geus bakbek naletak. Mang Den kalah lompat. Oke. Solihin nu mana sih? Ya, orang makarak ada ini orang Solihin.
geus kieu Mang Atep nyawa kana jelmana pokona pewaeun jelmana. Dah Mang Anjuk. Mendingan damai bae solihin. Kita mah gak sih mah. Ya lah Mang Den. Ya orang masih kesel ka si eta. Gas. Ieu duaan kan geus karolot. Sebelum negara lulut. Sin. Sia Mamang, teman-teman aing kolot. Heula Mang Atep. Ieu mah harga diri soalna. Kamari si eta nganjangan Sineng Ica jeung Mang Ence. Sangat perasaan. Rasa rezeki. Ceng. Bislah, kemarin. Kalau lompang, sering mau lanjut mah, dibayar serangan. Nah, lanjut baik. Enggak adanya. Kalau ditinggalkan. Jangan lupa subscribe. Baraya Maza. Allah.